ulalele indaba sesifika ngumsakazo wakho sifunda ngifunda sisabhele mbungane kanti manje isikhathini leso lesemashileni kusila sanibonani Boko bathethununu bagibele emathayeleni bababutha ukuthi bagibelele namathayeleni ezindini zabo bathi bafuna kubona izivile zabo bathi woza vile zabo woza sifuna ukubona woza kuthi mangalithe kakhulu ke singatheli lokho umntwana bekazobhotoso bambuza ukuthi igcokelele ibhotoso endaweni yasekuphakameni wathi umntwana akafunisana nani ngemuva ngefashini kuze kwabangala emakabishi lebekakhona lapho emakethe ibakhona lezubela baleke endaweni yasebhekelweni ebhodweni yahlethwe inkulumo esicozele ngazo nawufakaza umlilo ibuzane bekade igqoke isudu lemnyama endaweni yasemconkwane igibele ilifti yagibela lemoto eseyifika ngamazinzi lapho beyiyakhona nayo lembuzane yangatholakali ngemuva kutholakele ukuthi lebuzane iyehle ngemuva isahamba imoto isengafika amanzini emahamzini yase iyabaleka kanjalo lokho lokujabulise umshayeli ngoba naye besabalile ukuthi kufanele athole imali manje-ke athenge gasolina indiza leli siba emhlane icishile emoyeni kwafunye amanxusa lamabili ukuthi akahambe ayoyifuka le ndiza lena kuthiwa bekade ngisemaziyane lamabili bekade akolejwa live evela se-Asia umfanyana lomncane leminyaka leshumi nakubili kuthiwa-ke yena-ke bekade asidalela ibhayisikili lakhe wathi sawubheka ngasedloheni endaweni yakubo enyamalala wathi nafika khona wakhaza sidumbu ebloheni wathi nangathi ubuka lesidumbu wakhaza ukuthi asinayo inhloko sinangaphetulu kwalebloho inhloko beyingaphansi kwebloho wafika wafitata lemtimba langetulu kwebloho yahleka inhloko ngaphansi kwebloho asesibuka isimo setulu sanamuhla ngolelo muhle ithathu gcwagcwa ngamandla ezishintshe banifana bese yangeza labambonile banze emafrijini thokomali zivutsheni kuhle emafeleni dume efikeni singako sebumbene esiphalishe emabhodweni kanti isikhathi manje sinesale sisemashineni kulalele kuhle emsheleni siyawulaliselana kulalele nokuhle nilalele kahle siyabonga